imigenderanire hari yo gukorana ariko si yo gusambo. Gusa ikibazo gifite cyane cy'amatsiko n'iki hapa mbega byanyazo ni madame ndo ameyandika kayire canke n'umuntu yacaze gusa kono na mazina baza yuko ari ububeshi bijya bibora navyo nabonye bijya naje nabibonye ko kumva wese no bireka abafana bane murabizi ko mukuzwe murabizi ko sto hamwe wose hanga wari imbere ya kamera wari nyene live kuko imatwa na gipostinze urukuko imana natagusanga uvuga ati bari umbabare kuko ndabizi naguvuga ikibazo cyo naguvuga urumva wowe ibintu bisuvuga ati ngo amasengesho so niyo mpamvu mumagaje amayinite y'ibihumbi 5 oya nyene byari ngombwa kubera ko bajya abantu bose bakwizira nyene batapfa bya mafanikio mzee tubibe sio siri mafanikio kuomba tu kama mimi naomba kapa ngani nagwereze ngako mavi hara nacubuse nabaye nk'imene ibi biravuga ngo murasaba ariko ntimuhabwa kuko musaba nabi yo bula kuzosinga komeze fresh au mwerero sijina mezi neza nyene nisanzwe nyene hazi yo singari kubera gieko yo digona gieko uze unapendeza sana kaka sana bro anza chini heras irasini muri script nazirimo yaga sasa rero guys hazi you see here ngama tukubona gieko ntabwo ari mwa kumubaza ati ngo jinako nani ngo witwa nde mubazagire kwanza ari aboro kwa Nabile mbanze nkore sasa muze neza fresh sana urakomeye kweli fresh jana nagu telefone kweli wari busy ntabwo witavye phone yanje kweli I'm sorry sana musa no mu kiganiro akubona gu telefone live imana je rero iyo menya kari nivyo nari cyane nitabira n'icyo umwami w'ama content yego cyane none mutayijya ni content wa create kugira ngo mutegure filime muri ko murakora inama canke n'ibintu ibiki bige bintu twabonye madame we yapostinze avuga ngo juste yiko ari imigenderanire ifitanye wowe na Mimi yiko mnyashaka umusambuliro oya just imigenderanire hari yo gukorana ariko si yo gusambo gusa ikibazo gifite cyane cy'amatsiko n'iki hapa mbega byanyazo ni madame ndo ameyandika kayire canke n'umuntu yacaze gusa kono na mazina baza yuko ari ububeshi bijya bibora navyo nabonye bijya naje nabibonye ko kumva wese no bireka abafana bane murabizi ko mukuzwe murabizi ko sivyo twababwiye man yani kirushingizi cyane nuko umuntu aba agomba kumenya amakuru rega naje ivyo bintu navyo narinzi imana uzarutse shema sinda ndabizi imana oya dogo iyo bolo byaravuze sana kubyishitene byagiye birasika nyene naje nabibonye kurya man nabibonye kurya man ni naco gituma rero jewe jimushaba kirashaka ugiste kumekinga shuwa kubera ko urabona Mimi ni umuntu tutanga tuzi neza yuko Mimi ndagusavye yego cyo bari yakuvyara amaze kupostinga kuri muzee yagutanga content urabona uri mwatanga content ani wowe tudushaka bazamani bazadukore bisa ngo mwara murakaje kandi umuntu wese usa nimbarizo barayiposte cyane batarayiposte nyene muragowe muzee basi nyuma yo kumaza kubibona bijya bintu bimaze kuvuga nko ku muntu nka Mimi sivyo wowe banje kwanza kuvyakira gute bisanzwe bo ijambere cyo kuba byavuzwe kuri we narabinezerewe kuko iyo bivugwa ku wundi byari ko ari grave byavuzwe ku muntu abantu bose tuzi kandi twizera cyane gose Roma nubwo no kwinumira rubanda go kwivugira yego cyane mzee abora ari umaze iminsi waje umaze uri umutwitsi sana go kujibiya mzee Yeko mabadi we bari pole sana man numvise kwigira je wari wagize accident kandi bro byarabaye ariko nta rifi nyene cyo uya man iri hari turiya kwanza gari menguwaga umujyane nyuma yo ngaho wona kandi directement yani umuduga kandi uwundi uronge kandi uragira accident kuko ndabona aho cyane ofisiye n'abantu ze byarabaye ariko nyene nariyakiri urumva iyo umuntu arimo arahura n'ibisanga nk'ibi man birimwe irategura bibiri yavuga ko ibigeragezo biza bihetse ibisubizo yego cyane gose ubwo kuburyo nyene wowe ubizeza yuko ibintu byose bibagiye ko birakubako nta mugambi w'umwana w'umuntu n'umubirimo nibijya gusa yavuga nyene urumva nubwo umugambi w'umwana w'umuntu wo burimwo nta mwana w'umuntu yingiza nesha imana naho bo bamwo ndizana neza ko izogenda fresh imana nyene niyo itegereza kwiyerekana kari imana by the way ndawa kuri airport ngabo mzee nene unasafiri au unafanyaje turi mu kazi turimo turarekura inama murazi ko abantu benshi baranyidogeye kandi mu bantu bahagaritse nanje ndimwo mwaranyidogeye ni mu bantu bari batumye inama itabandanya fresh ariko iciza rero
ndaje turi mu kazi turi muri shooting turi muri scene izotangurira sezo. Ari numva ino scene muri ko murakora today yakaba yakozwe ijya samedi heze ni wacugira accident. Niho nacingira accident akaba nategezwa gukora twategezwa kwikora samedi. Ya ncanagira accident. Ariko mu bisanzwe ku mubiri nta kibazo ufise nyene nk'ibisanzwe usiye gusenyera ayo makoko. Navuga yuko mfatiye ku isanganya nagize n'ububabare nagize ububabare ni bukenya pa raporo y'isanganya. All right. Nyereka tukishimye sana kumeze neza mzee. Thank you sana my friend. Kama vile sana. Tuwe basi siri ya mafanikio mzee. Tuwe basi siri ya mafanikio. Kuomba tu. Kama mimi naombaga hapa ngali naguhereze ngako mavi harana cubuse nabaye nk'imene. Ibi biravuga ngo murasaba ariko ntimuhabwa kuko musaba nabi. None twigishe baba dusabe gute. Ni wasaba Imana uzuyisabe ngo uzobanza uyishimire kwanza. Ushisabe ibyo kurya bigukuye uwo munsi. Amen. Amacinda yisaba. Ijambo ry'Imana rivuga. No igwaye ibyo kurya bigukuye uwo munsi. Ikabona yuko ukwiye kurya ntiwambare. Izoguhinja gose. Nibona ko ukwiye kurya ukongera ukambara izo biguha byose. Wow. Shajora nanonge no bw'Imana narinzi ko ziboro z'ijambo ry'Imana. Nawe usaza usenga? Ndi umusenzi wabatijwe mu ijambo ry'Imana muri Pentecote. Je no mu Pentecote. Abavyeyi bawe bari bakijije? Papa ni pasiteri, mama ni mwarimu muri Pentecote. None nawe uri muri ba bana rero usanga ngo ayabara bose baba pasiteri ngo babari ibirara. Nawe urimo? Kuko je papa waje ari umupasiteri kuko naje barambya ko ndikirara. None nawe urimo? Mani sindikirara ndasenga sana mani no kubajewe mari uyu munsi ni Imana. Kandi ni kubera amasengesho. Kuko ari kubwa abana b'abantu banarafuira bizi. Ndasenga abavyeyi banje baransengera abavukanye baransengera turasenga for every time. Wow. Ama rero shema hari kibazo ubwo tubandanya akazi mu Sabasa raji narakaye no kuri Imana so famille reka tubashimire reka tushimire umwanya wawe mzee. Yo thank you sana. Uko nyine tubyishimiye sana. Gusa mfite byinshi byo kukubaza mze nyenshi. Ntari bituzoyavuga ntari ko napfuye se accident ko yansize. Arazoyavuga ntari. Yego cyane gose. Ze kunamukiza abakunzi ba TV yawe. Senga Media. Urumva wa musi turavuga kuri apere. Nugurire shangiza. Kuri Imagine nari mu kiganiro. Ko ntabwo nari kwihanganira nukuri. Ntabwo nari kwihanganira yani bijya iboro ngo gisinda bireke ngo bigire. So hamwe usanga wari imbere ya kamera wari nyene live. Kuko Imana nagipostinze Kuko Imana natagusanga uvuga ati ko ndabizi naguvuga. Ikibazo cyo naguvuga. Urumva wowe ibintu uvuga ati ngo amasengesho. So niyo mpamvu mpamagaje amayinite y'ibihumbi 5. Oya nyene byari ngombwa. Kubera ko bajya abantu bose bakwizira nyene batapfa gute. Guys, wabone wewe reka kumera. Wabone gushavura kwa binari ya